Oye, webale nnyo. Anti ekinjagaza aba Rose Form. Bw'ogula omufaliso osasula abamaze gutuusa. Ate ne bakukuleetera. Mami! Wanji Kingi! King! Thank you. You're always from Gobangabia. I got a problem going to water. I'm not cut or goose jack or no sigugo. One. Gwa queen wange agenda kunzalira mwana mulenzi. Nange house girl bagamba batusula high density. Tukola bulungi emirimu. High density mama. Ono katwala ogugwe gosana kufuna fit sleep guli ogwaba kungu otegera ni weba kidda bulungi nange mbampolo city firis fit sleep mpuliriza mama kuno mufaliso ndese kwa queen wange kunzalira mwana mulenzi wa mahani twala yo mufaliso goli wa fit sleep goli wa dulax. For inquiries, visit our depots or contact us on +256 200 907 181 or email us at roykimsil@gmail.com or visit our website info@roykimsindustries.com. Rose Form, home of high quality mattresses. naye baba sibe baluwa kubanga tukaka okanya kunyumiza mbozi baba babire mudda babaira wala zikyalongosako police nze nyina obudde butono ani baganda egamba tekumekereza efumita mukira aleka naawe constable batusa sinombe ziyezera office batusa tulinako musidana eite batusa ena mebida nene baiti wabena munene zide wafade wano wana wanyine weziyagala era namuye atiyela wana na wewa era kezema kale kamulabe batusaje longose kwano yo mu nyumba sabweru mu nyumba we batusa zije wajinda office wali katika nyama ufude wefude chi wana olimbo watu uko dipiwa wezimanyiko wakola ki wezimanyiko bampayiriza nyako wakola ki wezituleko bampayiriza senga erije nagenda okukola we nadduka okola ki owa usigalo ani yakutwala inza yakoba wezimanyiko ayakande kapande nakoba neda senga kiki kyakutusobola ku polisi eyo samba mwana afande samo samba mwana that's why I want tena desenga wezere oda wezitule vakukwera kuuza yela afande oda atikatonyosenga wange bulitogwe ngamba bagende nampunge emize jange ntino siri eno yesomabo bonge iye senga maliki bulijogwe ngamba afande munonyeza senga wa stameko maliki yego nali iye senga wange jenna maliki tefa omwana wange yakola ki yaba mwana einaji yali akola gamubawa ono mwana mutazo okuba mwana halikuagala kukalira musango ekola police ono mwana muto tasobola kuba mwana nkugani yambulako bamama muno yakulako ono mwana wa mwana ye omwana wa simanyi kikike mama kali police njamo Wazee basibe. Ene yagala kusa basibe. Enze tekena kwa basibe naina. Ono wange. Sayo basibe. Twala basibe oyo. Abasibe baba basibagala naye ono mwana wange. Ali kala wa. naye kwena kanjole kale kuyambira Wera wengeza kuwiruba yola nawe tamle mwangu hapa mwana tamle mwangu kaka sobe mwana mwa mwana yana kumbi baya pata sikabe amande mwana kwa mwinga dewa mwingira
Kwese kubuza. Ese kubuza. Na yama mwa. Funga muda. Instead of telling me, nziza kula baba msipeza. Ese kama nitaka siku zangu. Sisi kuka motoka. Motoka kwa ina sense kula motoka. Ina sense kula motoka. Ina sense kupata. Chasingata. Wasinata. Eyo atenda tisirina. Nziza kula motoka. Kajazina kabobo. Nangi ni nitakaja. Kwa kula motoka katika ndo baki na motoka. Simu kola dinza kwa masikara. Kana nabili byekunyiza. Instead of sitting down. Elimu kukuza uza. Mama batuka bya. Tayari uza batusa. Yo inaweza kuongea naye. Wewe niko. Kwa kameti manake. Sisi twale watu wangu. Hata kwa sisi watu kutoa kwa polisi. Kaza. Tenda wani. Sisi batusa zitwale. Zitwale. Kuja. Kuja pa. Uje zitwale mtu. Batusa nenda. Madam. Yanjo mwana wange yakola ki? Kidem. Kati omwana wange yakola ki? Mukoso kuwali buzanga ya. Kati apande chobombo. Yangwa, yana kwa baba sasa. Senga bakubula. Luisa. Yangwa. Ate ano babbi mwagala kutolo sana basibe mu budde obw'ekitalo nnyo mugenda kulima. Wabala sanga okoleje. Ha? Banange. Wabala sanga okoleje. Senga maliki. Yigira. Kasita senga. Sina kumenguza polisi. Mazazi teka. Bela strict. Wakafa. Cause there is something. Chenda benga tell me to. There's some problem here. Neka ni mumbulire. Bela sini baya. Mbulire ne chamugwa. Zina batusa zilizaja zia. Jaja batusa zia. Kwena wasije zia. Ati njana. Mama kazi bakuri muri baya. Ze siri mu yaye ngubuli. Bwende muya because you can't do me. Which is me basibe. I think I'm for batusa. Ati kugambye nti No. The police said that kwa ati kwa. yakola ki? Now first of all, come here. Zitulewa. Nze sokoze yeye mundu face. Zitule. Twagala. Come here. Omanye, police said go kuyambako. Muntu wawasi. But when you come to us, Atenga mtuka muwalira mutyo. kati gwe ngeyagala kutwala musibe wange. Ate msibura. Eyo musibe explaining zano 2 weeks. First of all. Umwana wange nasiba mu komera ewe weeks ebiri namba. Tumunonye eritalabika. We are Nze simanyi investigating jali. police. We are investigating. And then you can. Nekola statement. Ntiki. Eina usigale bemwana. Nseke nini? I went there. Never. No sanga. This is just a call statement. Ati no msanga. Now we're looking for the kid. The kid is 3. Yes. Eso batu sabaka mazilina. Batu uso mwana tanawiza na miaka 2 gwe kugamba. Oyogera ko. Now, tinaweza miaka 2. Bwe yabula wakola report. Ati ko report na jiko liliye wafe. Ati ya jeni. What is the evidence? Evidence nziline. And when yamara kola poli bakola statement yo nane kola report ile. Na jiko liliye wafe na mpungi. Kati did you follow it? Wa following. Ebulide banga. Naona polisi ne. Ebulide banga chi. Ebulide bana chi. Ebulide banga chi. Zibulide ko banga chi. Kati kumpi mwanga ku kitundu. Mmoja simula. Maka kumuna banga kola ba usigalo ngagwatoma ntazina bubuna. Ati yakulako. Nenonya. The case is like this. But for that problem, the police, you come to report. After reporting, follow the case. Ati kugambye eye waffe jembera natwala gundi report nekitwala ku police. Ne bangamba bamunonya. Buli wengenda yo bangamba tebannamulaba. Now, you know, Kadife police. Eyagala nyo omuntu okumeja. Gwe nemanya mazima eriwa. Ekege, batusa was reported here. After the case, nemwana ebelidwa. Fe weekend, nitukola investigation here. Nemusanga nga We yo. brought her here. We're making some investigations. Kati,
eze ekumanya bojolisi. Ngai bakola statement. And I went there. I picked all of them there. Eba tusadi abela mwana. Nejawano nekola statement. Yes, they are saying that. That's why file against DPP. From DPP, then we go to court. I'm following the case. Now, the file, we took it to the DPP. After the DPP confirming the case, the file, we shall go to court. Now I am the DPP. Even I don't have the authority to come and now we're only waiting for one person. There is that Blanca Nabel. Who lives there? A general statement, they compile them to go into the court. If Batusa is guilty, a Jackson. Benaba Gel innocent, a Jakuta. Kubanga Bubata in Abu Julis in the Abeman. Every court in Nakogre. Helen. I'm just following up. I tell Mama, let me tell you this. In this case, possibly I want to trust me. Ndetetonge ya pakopoko. Motabani wana jume Ame nga ababu ya na juma. Nze chenja mara chimu.